Fl-aħħar ġimgħat għatta spetturi tal-Awtorità tal-Ħarsien Soċjali żiedu l-ispezzjonijiet tal-arrieda fid-djar tal-anzjani, tfal u persuni b'diżabilità li jassiguraw li s-sidin qegħdin jimxu mal-miżuri li ddaħħlu kontra l-imxija tal-coronavirus. Dan bilan li jħarsu s-saħħa tal-anzjani residenti fid-dar. One News żar id-dar tal-anzjani Kanza Pawla Fraħal ġdid fejn hemmhekk segwa l-ispezzjoni li saret mill-ispetturi tal-awtorità. Mal-wasla tagħna fuq il-post stajna nosservaw ħaddiema tad-dar tal-anzjani jordnaw lil kull min beda dieħel fid-dar tal-anzjani biex jiddiżinfetta jdejh qabel ma jdaħlu f'kamra oħra fejn jiċċekkjawlu it-temperatura. Hawnhekk kif qed taraw warajja kull persuna li tidħol fir-residenza tiġi ttestjata permezz ta' kwestjonarju u anke strument li jaqra t-temperatura tal-bniedem dan sabiex ikunu ċerti li kull persuna li tidħol fir-residenza ma jkollix sintomi ta' influenza. Hawnhekk jittieħdu d-dettalji u l-viżitatur jiffirma biex hekk jinżamm rendikont ta' kull min ikun daħal fid-dar. Mal-wasla tagħhom fuq il-post l-ispetturi fakru lil ħaddiema tad-dar dwar it-direttivi l-ġodda. Flimkien mal-manager tad-dar, l-ispetturi tal-awtorità bdew iduru d-dar kollha sabiex jiċċekkjaw li f'kull kamra hemm biżżejjed sanitizers. Karl Grek, spettur tal-awtorità, spjega li dawn l-ispezzjonijiet mhux qed isiru biss minħabba l-coronavirus, madankollu stqar li issa l-ispezzjonijiet qed isiru iżjed frekwenti biex ikun assigurat li d-direttivi qegħdin jiġu segwiti. Sena l-oħra saru 998 ispezzjoni, illi 410 minnhom kienu fid-djar residenzjali tal-anzjani bejn Malta u Għawdex. U bħalissa l-awtorità fatt il-bieraħ saru wkoll mal-40 ispezzjoni fid-djar residenzjali f'Malta u aħna bħala awtorità nkunu tinduru il-homes tal-anzjani, nitkellmu mal-anzjani, nitkellmu ma' service provider ukoll biex naraw il-benessere tal-anzjan u s-saħħa tal-anzjan tkun fiċ-ċentru tal-kura li tkun qed tingħata. L-ispettur Salvina Frendo Kumbo appellat sabiex daw kollha li jmorru fid-djar tal-anzjani jżuru lil qrabathom juru iżjed kooperazzjoni għal ġid tar-residenti infushom. L-anzjani huma kuntenti ħafna xi jħossuhom iktar sikuri. Biss kultant dawk li jiġu minnhom mhux dejjem qed jikkoperaw daqshekk mad-direttivi li ħarġu. Forsi nagħmel appell biex iktar jifhmu s-sitwazzjoni u jkomplu mad-direttivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.